ulang kumaha anjing lah Sok deh nya gelas ge aduh kayak kesana kadieu dieu anjing teu hayang anjing aduh balikan deui anjing piraku aing di halangan payung kame poek anjing ih goblok di aing panas anjing wayahna sakedeung 3 detik buru ya sok 1 2 3 eta kalah ditanya aduh teh kepi aduh meni merdu siap atuh neng Neng Yati Badru datang Angus tah sok siap laksanakan Lah tahan. Sumut aing. Adak. Dia bisa ngomong. Guys, meneng keneh. Siang ini sangat terik sekali untuk syuting hari ini. Oh, meneng keneh kieu. Oh, ini suasana di kemarin yang andukun kalah balik deui. Pada amat. Aduh, kalah. Balikan nih. Biasa panas kieu Kasing. Oh deui. Jurik di mana ayeuna? Zaman kieu. Banget sih ada lagi serius aing nu pada. Jurik di mana? Ulang ngajak syuring lah goblok. Kalah kon jurik Zaman kieu aya keneh syuring jang. Itu bari kieu deui. Itu. Cicing. Hayang kitu wae sia mah. Mata batin arurang. Hey yo what's up geng, kembali lagi dengan saya di channel Galuh Kreatif bersama Palapa. Lu makan cok, ini cok, makan cok. Can kayak pancet mah keluar nang kayak pancet. Aduh. Gelis budak. Sok Balik. sok balikan nih. Halo guys, welcome back to Galuh Kreatif Channel. Jangan lupa subscribe Galuh Channel. 1 2 3 Kalah. eta naon ah? Mang. Terus madang heula Mang. Kangen kacang panjang, Mang. Dah tok saha paronok eta teh goblok. Iya kayaknya lumayan itu teh sorangan. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di subscribe-nya ya guys, biar lebih cepet tahu kalau video kita udah update. Kalau kalian punya unek-unek, siapa empaskan, jangan ditahan. Oh, bener lah, repek lah. Ya kemana? Saya Tata, saya Ian, bersama kami Tata Ian. Eta. Kumaha sih? Bah, kenaon bah? Karek kudang aing aduh. Hiji, Bah dukun karek kudang. 3